We present the selfish rebel. Eyamono mado buko nwere chief doctor ofua. Mewonogbo makwo rori asa iri gepepe bi meri oworiwo. Oyidie rowo bo. Ujori menu. Die woruwe. Egbe kwolole karuwa. Mamo igbo urobo ke tano zigi fowe nekheri. Eto taru robo roma ke wodovo ovo ani mizigi no. Oyina dabobo. Otutaru robo lo dovo le sagbona owuruo egbere tota. Eto taru robo le wo show merara uri eto takomuwe kai jeve limirwe bwenri. Ejola jenojuwu koje han apo boke ran ko riri kre. Totaru robo rifevu agujari yesi. Totaru robo rifevu agujari yesi. Ewo fugolologu. Atotalo kule boya ye gbogapo. Agujari menu lawo blofane buke. Ebra lo keribo labo ekara buke. Upe wamlasa yo. These are the voices of Chief Doctor Special Offer and his Coca-Cola, the jungle professor, Onekiri Semeti, the Onoja waiter of Robo Orator, with my rare and enviable gift of God from heaven above and the pattern of ancient Greek orators. I am out as occasion warrants to treat any carefully selected topic in the interest of Urobo people and my interested non-Urobo speaking people. Coca-Cola dasune ungele. Coca-Cola dasune unena dadio kalune alabara ye folo anaya swa. Coca-Cola dasune unena dadio kalune alabara ye folo. Reported the Holy Scripture. Okwavokani Jesus Braba ego wegu wokiri wokokeri Kidi arowori kwanke 70 Omewo Mebose megba otu Koi moga no fu parobo Ejo damera wojuwo Aje no boy raba Se agwari o Ewewe Omo teteri bidi jigereke Ijigere na koyo yono Bebe koyo wi oje Na ye mloko wako khori jigere Hey Esre ogene wokewe Medak beme Keti medak kariya kikwa Kaena rowari emu Atotabona ikibuge Aukule sopwane Aye na meloria beluru eroye Me potona ikurobo Ebelo ma merrame Ode diviasa No merre Arie benane dorero
no makobo le lobi. Ko Yoruba wata dane na melodi e bilu rue. O Yoruba ka pari epo. Ifa borogogo ni de dan. O kamna fore wo be ko toko yo karo ko be. Hey. Baby bara bi pen. O de vorre. Roma bobio, Roma vorre. E volo voli re yemi. Me velo bi bara. Ki mi so you know. Hey. Okore ke yoni kuku ya ka lo de se boke oko. Oko jako. O ki du yonorio. The devilish man who stays closer to the church will never be a church goer. Rather, he takes the church premises as a war zone. Ogene mokora